Kratki osvrt na 3 noviteta u Zari. Golden Chai iskreno najmanje mi se svidio, kaže fragrantika da ima note kardamoma, meda, ja to ništa ne osjetim, kao da mi je nedorečen, kada mu nešto fali, jednostavno volim časte mirise, ali ovo je daleko od nekog dobrog častog mirisa. Drvenast je pomalo bacan na neku sandalovinu, kada je bio nekakav loš pokušaj Gris Charnela od BDK-a, tako da za mene je big no. Amber Affogato nije loš, mogu reći, zato što ima najmanje koncentracije kave u sebi. Nisam fan kave u parfemima, zato mi nikad nije sjeo prvi Black Opium, kao na primjer niti Cafe Intense ili Intense Cafe zapravo od Montala, ali ovdje je kafa u manjoj koncentraciji, unisex miris, začinski topao, ambras definitivno, ali kava baš daje jednu dozu tog onako kava efekta bez da miriše baš onako straightforward kava. Musk Olay ili kako god se već kaže, sorry, ne znam, taj je jako interesantan, jako zanimljiv i tako kontradiktoran, zato što mi je doslovno kao tamjanasto mliko, totalno čudno, pomalo metalik u samom startu, ali kad se smiri na koži jako je zanimljiv, drugačiji, poseban i on mi je doslovno star of the show. Mislim da bi bio čak fora interesantan za kombinirati ga s nekim drugim mirisima, ali toliko kontradiktoran, toliko je neobičan, totalno drugačiji svoj i to mi je super. Mekan, nježan, mliječan i onda te metalne note koje se polako stišavaju šta se ide prema dry downu, tako da ogromne preporuke barem da eto njega isprobate, čisto je